Pa dragi moji, već određeno vreme svi pričaju o maskama, budući da se nalazimo u trenutku kada su maske potpuno preporučene radi zdravijeg života, boljeg okruženja. Ja sam došao u jednu ovde posetu, još par minuta će trajati ovaj uvod, čisto da vas držim u misteriji. Za one retke koji ne prate ovu emisiju, koji ne znamo ime, ja sam se potrudio da ga ovde svi vide, a ovo je ovde čovjek, to je jedan od mojih najvećih prijatelja, svetski putnik, moreplovac, avanturista, čovjek, Zoran Jovanović, zvani Neptun. I došlo je vreme da skinemo maske, zar ne, Neptune? Skinuti maske, kako to ima jedno, kako da kažem, duboko, da ne kažem suštinsko značenje, ali meni je s njim lako da pričam i imamo 1500 tema. Ali ovaj put ćemo se malo fokusirati o maskama koje prati istoriju ljudske civilizacije još od ko zna koliko hiljada godina unazad. Da li je tako, gospodine Jovanović? Da li se slažete? Osjećam se ogoljen, dragi kolega. Stavi naočare, možda će ti biti lakše da sunce ne naruši harmoniju tvojih bora, mladalačkih. I da počnemo da pričamo o maskama koje su stare otprilike onoliko koliko je stara cijela ljudska civilizacija. Ljudi su još davnih hiljada godina sahranjivali svoje mrtve i stavljali im pogrebne maske. Sećamo se svi, naravno, Tutankamona, Agamemnona, sve one priče uz koje smo odrastali, one zlatne maske koje su trebale na zaštitu od demona, s druge strane da nam omoguće lakši put na onaj drugi svet, a Boga mi čini mi se to nekad bila i želja da se prikrije onaj samrtni grč. Ali, budući da je gospodin Jovanović ekspert za priče s one strane okeana i da je dobar deo svog života proveo na Maldivima, Egiptima, Afrika, na kraju krajeva, takva je maska koju nosi, on će mi ispričati i tu stranu priče. Pa, maske su se pojavile davno u civilizacijama i to svuda po svetu. Ne zna se, nema ono da se kaže da je i sa jedne strane maska krenula i to, nego je izgleda ideja u ljudima bila oduvek da se sa maskom predstavi nešto. To što si ti rekao, korištene su pogrebne maske, korištene su ritualne, ceremonijalne maske, ratne maske, naročito imamo ratne maske sa strane Novog Zelanda, sa Fidžija dolaze maske, ili kod celu Afriku kao za zastrašivanje protivnika. Tako da, smatra se da maske imaju neku civilizaciju, da postoje već 9000 godina. Mi imamo neke, kao valjda arheološke iskopine, slagaću sada, ali znamo da maske zasigurno postoje 7000 godina, a možda i starije, s time što se smatra da su prve maske bile od kože i od drveta, tako da nisu očuvane, te kasnije je korišten bakar i zlato za stvaranje maski. Za masku ja bih volao da kažem da je to vrlo interesantno, zato što maska u suštini predstavlja, da li u svetu ili da li u smrti, oduvek je bila ideja da ti želiš da prezentuješ deo sebe na drugi način. Ja sam putujući kroz Indiju čuo jedan predivan slogan koji kaže da ne možeš biti guru u svom rodnom selu. Gde te se poznaje, moraš nešto, tako je. Da, zato postoji ta ideja maske, da bi ti kao vrać u svome selu održao, na primjer, neku ličnost i to, i ti moraš da interpretiraš nekoga boga, nekog demona, nekog đavola i toga, i onda se smatra da kad ti staviš masku, ti onda predstavljaš drugi entitet. Do vrlo slične pojave se dešavalo u starogrčkim pozorištima i u starom Rimu, gde je jedan glumac mogao da glumi čitavu predstavu menjajući maske, menjajući intonaciju. U isto vreme u grčkim pozorištima nije bilo dozvoljeno ženama da nastupaju, tako da je to još jedan bio od načina gde su mogli da svoju individualnost sakriju i da se predstave kao neke druge osobe. Ali, razvojem civilizacije je došlo do jednog malog zastoja, makar što se Evrope tiče. Odnosno, nijedna od religija koje su nastupile u Evropi posle pada Rimskog carstva nije odobravala nošenje maski. U hrišćanstvu, judaizmu, u islamu maske su bile u potpunosti potisnute. Sačuvalo su se samo nekakve ritualne maske koje su, recimo, kod nas u narodu poznate kao dodole. Nešto što vuče koren iz davnih vremena kad su ljudi pokušavali da ritmičkim radnjama prizovu određene pojave koje su im bile neophodne. U ovom slučaju konkretno prizivanje dolaska kiše.
I maska je konačno počela da na velika vrata ulazi u Evropu tek u 14. veku posle jedne jezive boleštine, odnosno crne kuge, kada su doktori iz razloga sopstvene bezbednosti, otprilike nešto koje evo danas, počeli da nose maske koje su tada potpuno drugačije izgledale. Kožne maske sa dugačkim kljunovima, bili su potpuno zaštićeni pelerinama i posle toga došlo do određene revolucije tih maski. Ali mene sad zanima da nam ispričaš nešto, a ti si tamo bio uskršnje ostrava, svi oni likovi koji su predstavljeni kao na ovoj tvojoj afričkoj maski. Tu postoji neka značenja koje su nama, koji smo ovdje u Evropi, daleka. Pa, ne bih rekao da su značenja nama daleka, ali su sve značenje i sve što se čovek u to vreme imao i što ga interesovalo je bilo saznanje kako da se dodvori prirodi, kako od prirode da traži da dobije ono što mu treba. I maske su u tom smislu predstavljale razna božanstva, razne ideje kao planina, kao vrač koji se bori protiv drugoga i sve te maske su imale samo smisao da predstave nešto, jer mi postoji neki podatak koji se smatra veliko zaboravljanje. Ljudi su bili nomadi nekada i kretali su se po planeti, pratili su zvezde, čitali su promene vremena i sve te stvari. I tu postoji jedan termin koji se zove veliko zaboravljanje. I to se smatra da kad je čovek postao agraran, kad je se počeo da se bavi poljoprivredom, da sva ta stara znanja njemu više nisu trebala na neki način. I on je nosio sa sobom deo tih znanja, ali je veliko zaboravljanje ostavilo sve te stvari da odu. I tu se stvara, zato se smatra da civilizacija je stara 4000 godina, kada su se ljudi naselili, postali stacionarni, su se pojavila nova znanja i nova razmišljanja. U istoriji maski je došlo do tog jednog crnog perioda, makar sad ja se ponovo vraćam na Evropu, i zbog toga je taj čuveni karneval u Veneciji toliko bitan za sve one koji su ove godine iz razloga bolesti morali da propuste februar mesec kada se tradicionalno održava venecijanski karneval. Daćemo kratak istorijat tog dešavanja. Naime, još negde u 12. veku Venecijanci su uspeli da pobede neke komšije i jednu opštu euforiju koja se povodom toga pojavila. Ona se pretvorila u jednu tradicionalnu aktivnost koja se kasnije prerasla u karneval koji se dešavao pred uskršnji post, baš negde, kako da kažem, pre ove nesrećne bolesti. Pravi svoj procvat venecijanske maske su doživjele za vreme renesanse i one su predstavljale jedan oblik socijalnog i seksualnog buđenja, zato što je za to vreme sve bilo moguće. Tada su likovi poput Vivaldi ili Kazanove ili konjušare ili sluge mogli da rade što god su hteli zato što su bili sakriveni obrazinama. Postoje različite maske, zbog toga sam i odabrao ovde masku koja me malkice podsjeća na vreme Venecije i te maske su davale ljudima upravo ono čemu sada mi pričamo, to je jedan skriveni identitet, jednu slobodu ponašanja, jednu mogućnost da makar na kratko ne budu ono što jesu. 1797. godine austrijski car koji je bio prilično rigidan zabranio je karneval u Veneciji, koji se nekih 200 godina kasnije ponovo vratio 1979. godine, jer je italijanska vlada, potpomognuta naravno razmišljama venecijanskih vlasti, shvatila da bi jedan karneval bio jedna spektakularna manifestacija koja bi privukla još više gostiju. Ali ti si se makar nagledao karnevala s one strane okeana. A dodao bi za to što si lepo si to rekao, mnogo lepo, u vezi seksualnih sloboda i svega. Ideja u svemu tome nije bio samo što ti kažeš pre velikog posta. To je znači, još jedan put, budimo ludi, pa ćemo posle toga da postimo. Budimo ludi. Ali to radno se životek. Da, ali to nije baš sasvim tako jednostavno. Sve te stvari imaju pozadinu. Meni je drug jedan koji je odrastao na Grenlandu i koga sam upoznao na Maldivima, na sred Indijskog okeana, pričao da je do 50. godina prošlog veka, znači do 1950. bilo uobičajeno
da jedno selo poseti drugo selo i da imaju veliki banket, feštu, u kome u sportskoj dvorani se postave stolovi, svi jedu, svi piju, gledaju se do ponoći, u ponoći se ugasi svetlo i onda o tome se ne priča to. Jer to ima malo i u sebi da se meša krv, da se održi čistoća rase, naroda i svega toga. Znači, mislim da su i venecijanski, pošto Venecija kao venecijska republika je bila dosta, je bila dosta zatvorena i onda da bi se osiguralo da ne bi došlo to što je dolazilo do mešanja i do svadba i venčanja unutar porodice, rođaka i svega toga, tako da je to na jedan lep način pomagalo očuvanju vrste. Imali smo sada... diverzitet, što bi se rekao. Da. U staroj Persiji imali smo boginju Ištar, gde je svaka žena, bez obzira da li je plemićka, da li je kraljica ili to, morala da obuče jednu haljinu, kao da stavi masku, ogrtač i da ode i prvi čovek koji bi joj ponudio pare za snošaj, da ga zovemo, ona bi morala da mu se poda. Zanimljivo. I korisno, nada se. Ali maske su tokom svoje istorije imale neke druge konotacije. Maske su pre nešto malo više od 100 godina počele da bivaju simbol užasa i zla koji je obuzeo ovu planetu u obliku Prvog svjetskog rata. Naime, zbog korišćenja bojnih otrova, maske su počele da bivaju jedan potpuno nezaobilazni element vojne opreme i tada su ljudi pokušavali da nauče kako da se odupru različitim vojnim otrovima koji su u to vreme harali pre svega zapadnim frontom. Maske. Kad neko hoće nešto da opljačka, pa šta prvo radi? Stavi kao gospodin Ivanović naočare za sunce, stavi dole neku masku, ovako, idemo. Mene samo čudi da u celoj ovoj krizi nikom nije palo napred da napravi masku za pse. Ti psi idu okolo, njuškuju se, šta ko jednom drugom prenese koronu i to isto može bude problematika. Nije li tako? Nije, ne prenose koronu, ali moram da priznam da sam već 2 put ušao u prodavnicu i morao sam iz čistog hira da kažem ruke u vis, ovo je pljačka. Na svu sreću su mu shvatili to svi kao šalu i smejali se. Pa dragi moji, nadam se da vam se svidela ova priča o maskama i evo sad se zaslužili jedan mali reklamni blok, a mi ćemo posle toga da se vratimo u studiju gde ćemo nastaviti sa novim pričama. ...29 godina Jubak kampa, 35.000 polaznika iz 60 zemalja. Izuzetni treneri stvaraju buduće asove, vrhunski uslovi boravka i najsavremenije tehnike rada. Košarkaški kamp bez premca i ove godine prima polaznike. Najbolji stvaraju najbolje. Jubak. Rezultati, iskustvo, znanje i ništa manje. Jubak. O maskama bi mogli da pričamo od jutra do sutra, ali sa mojim prijateljem Neptunom, odnosno Zoranom Jovanovićem, vreme prolazi strelovito, a mi moramo do kraja ove emisije da ispričamo makar one najbitnije stvari koje obeležavaju njegovu sadašnjost, njegov trenutak. Ova bašta, mesta gde sada živiš, u isto vreme je jedna vrsta tvoje radne prostorije. Da, ovo je moj zen studio. Zen je jedna vrlo posebna stvar i deo mog života već dugo vremena. Malo pre sam pomenuo da sam počeo ljude za vreme učenja i jedrenja da ih učim da žive u harmoniji sa prirodom i kroz moje razna ta putovanja po Indiji i svuda bih mogao da kažem da se već jedno 1/4 veka, to zvuči onako dobro, ozbiljno bavim zenom i zen budizmom kao načinom života, jer budizam je u suštini samo način života.
da objasnim zašto je to toga došlo i koja je moja osnovna ideja je to da sam pre 5 godina se otprilike vratio u Srbiju, najviše iz porodičnih razloga, a pošto sam se ceo život bavio sportom i dalje sam nastavio sa sportom, sa onim ko što znaš da si bio kod mene na splavu daska i vesla, da smo se veslali, bavili time. S time što meni to veslanje nije bilo dovoljno i mene stalno vuče, jer vetar je jedna od osnovnih mojih ljubavi, da kažem. Pa ne zove ljudi znači zabadava Neptun. A dobro, ti me zoveš Neptun, ja bi sebe najrađe deklarisao kao waterman, kao čoveka vode. Zato smo i ova teška vremena, ako smem da upotrebim, smislili jedan novi pozdrav, da se ne lupamo tu laktovima i tako dalje. Ne smemo da se dodirujemo. Znači, pa ni to po meni je malo suludo, ili mislim mi nosimo tu odeću na sebi i sada se dodirujemo sa laktovima, tako da smo mi iz naftaline izvukli jedan stari pozdrav Hopi Indijanaca, gde otvorena šaka označava prijatelja, a znak za vodu je vir ili krug koji se ne utvara. Zato se mi sada pozdravljamo, pozdrav prijatelji vode. A kam mi pis, može? Ne, to bi bio vulkanski pozdrav, gospodine Spock. Znači, ostajemo na... Ali ono kako se prozdravi borderi, kako to beše? Borderi, ne, surferi, ljudi sa mora se isto često pozdravljaju sa šakom koji je iz Havaja, gde se stavi palac i mali prst i gde se da, se da, i to u principu označava hang loose ili visi opušteno. Pošto ovde nema visokih talasa kao na Havajima i vetra kao na Maldivima, ti si ovde napravio jednu školicu jedrenja, nešto nalik na to? Da, posle prošle godine sam pri jednom našem poznatom klubu, akademskom jedriličarskom klubu, koji je jedan od najvećih srpskih klubova za jedrenje, kod njih organizovao rekreativnu i komercijalnu školu jedrenja, gde sam ljude obučavao kako da jedre i nastavio na svom putu da ljude dovodim u kontakt, u harmoniju sa prirodom, što sam tu isto radio, i kroz celu prošlu godinu smo držali časove jedrenja i bilo je fenomenalno biti na vodi. Tokom tog leta su mi došli neka deca koja su bila iz osnovne škole Zvezdobrojci i gde je, da, to dolazi od Mihajla Pupina, kao ideja da je Pupin rekao da bi dete postalo pravi čovek, mora da gleda i da broji zvezde. To je stari srpski izraz zvezdobroj za dete koje sanjari. I ta škola je mene vrlo lepo prihvatila i došli smo do jedne fenomenalne saradnje, pošto ideja škole je da se deca ne ocenjuju, da nemaju kontrolne, da nemaju pismene, nego je osnova te škole da se deca fizički i mentalno jačaju, da se stvore ljudi, da se naprave zvezdobroji. I od tada, od prošlog leta, ja držim sa školom celokupnu, cele godine, preko cele godine držim nastavu, srpsku nautičku obuku sa decom, što u teoriju, što na bazenu sad preko zime, što na jedrilicama, i mogu da kažem da se svet naš toliko brzo promenio. Evo sada pre 2,5 nedelje, manje od 3 nedelje smo mi bili na reci, na jedrilicama, na vodi. Ta saradnja sa tom školom je dovela dotle da sam nastavio da se razmišljam kako mogu još da pomognem ljudima, i odatle se pojavljuje moja ideja za Zen studio. Želim da ljude na jedan vrlo običan način, kroz vežbe Tai Chia i Qigonga, da dovedem dotle da prihvate sebe u momentu. Jedna od lepih izjava je kad kaže Zen, ili u ovom slučaju Tai Chi i Qigong, sve su to u suštini discipline razne. Mi zovemo danas i Reiki i ovo i sve to.
Imamo milion takvih stvari kojima je u stvari jedini cilj da nas dovede dotle da živimo u trenutku i da prihvatimo trenutak kao važnost. Jeli mi trenutno živimo sa nekom idejom da se sećamo prošlosti, da smo anksiozni i razmišljamo o budućnosti. A budućnost je u stvari horizont. Ti nikada ne stižeš do horizonta. Kako mu prilaziš, tako se horizont je opet, ne sve dalje i dalje, nego se odmiče. Kako mu ti prilaziš, tako se odmiče. To mu na to dođe, ali jedno I jasno. zato mi treba da živimo u današnjem trenutku, da se radujemo ovom momentu, ovom trenutku gde ti i ja sedimo u pozitivnoj vibraciji, gde uživamo u suncu, gušterišemo se i u stanju smo da se smejemo celom svetu i sebi, ako treba. Mene Zoran Jovanović, odnosno Neptun, jako podsjeća na onog lika, znate, na Johnny Deppa iz one priče Pirati iz Kariba, ili za malo starije poznavaoce stripa na Corto Maltese, čoveka kome kad ne odgovara jedna dimenzija ode negde drugde. I to je stvar koju treba prepoznati i poštovati. Ali htio da još nešto da te pitam, pošto naše vreme polako, ali sigurno curi poput ovog peska koji se nalazi ovom ovde instrumentu koji se zove Zen bašta. Kako funkcioniše te Zen bašte? To je meni bilo jako zanimljivo kad si mi prvi put ispričao, pa bih te zamolio da nam objasniš u čemu je to stvar. Svako nalazi u Zen bašti ono što traži. To je prvo pravilo i osnova u životu, je da mi, kada mi zamislimo nešto i ako smo dovoljno željni toga, mi ćemo stvoriti našu realnost. A Zen bašta služi kao jedno ogledalo te realnosti. I ideja Zen bašta je da sednemo ispred bašte, imamo par kamenčića, imamo pesak i u tom trenutku pustimo jednostavno ruku da ide, pustimo misli da se šetaju, napravimo nešto u Zen bašti, povučemo ravne linije, provučemo sa grabuljama, stavimo kamenčiće gde hoćemo i u onom trenutku kada smo to uradili i kada se osjećamo da je sve na svome mestu, onda to ostavimo. Ja imam običaj, na primer, da prilazim toj svoj Zen bašti u toku dana, da je zagledam povremeno i onda, što je najlepše, pojavljuju se opet ta osjećanja koja su me dovela dotle da napravim. Znači, Zen bašta je kao jedna vrsta ogledalo tvog života i ogledalo tvog mozga, šta misliš u tom trenutku. Tako da, kada mi pogledamo sve to što su napravili, onda počnemo da prepoznajemo te momente, te priče, razlog zašto su te figure tako razmeštene. To je instant varijanta, to instant kafa, ili prava jedna Zen bašta je između dve zgrade nešto veliko, što ti ceo život gradiš i kako se ti menjaš, tako se menja i broja bašta. Ja sam ovde u našem Zen studiju, da sada ne možemo to da koristimo, pošto sve što ćemo sada raditi, počinjemo od ponedeljka sa radom, sa online meditacijama, sa online vežbama Qigonga, koje su najjednostavniji oblik da se dovedu čakre u harmoniju. Imaćemo u dvorištu, kad budemo opet mogli da se krećemo, dve velike Zen bašte, gde svako ima pravo da sedne, da je nacrta, da je gleda malo i da vidi gde se on nalazi sa sobom u tom trenutku. Ja na ovako nadahnutu priču nemam šta drugo da dodam, osim da poželim što ova emisija ne traje najmanje 3 sata, ali sada moramo da vratimo maske na naše lica i da se pozdravimo pozdravom vode. Pozdrav gledalcima Staze TV-a i moga prijatelja Nikole Johnny-a. Želim da sa vama podelim za kraj samo još jednu lepu vežbu, gde vi dovodite do toka energije i čišćenja vašeg sistema i tela. Malo rukama trljamo jedno od drugu, stavimo ruke ispod pupka 10 cm na dole na tačku koja se zove Qi i uz duboki uzdah skupljamo energiju i praznimo i potušemo, ovako izlazimo i izbacujemo sve loše iz nas.
sve dole do tabana, polako, korak po korak izbacujemo sve iz nas. Ponovimo to 3 puta i onda 4. put zadržavamo energiju, skupljamo i punimo sebe sa njom da bi ostali energizovani i imali snage za ceo dan i u ovome momentu. Pozdrav prijateljima staze! ...29 godina Jubak kampa. 35.000 polaznika iz 60 zemalja. Izuzetni treneri stvaraju buduće asove. Vrhunski uslovi boravka i najsavremenije tehnike rada. Košarkaški kamp bez premca i ove godine prima polaznike. Najbolji stvaraju najbolje. Jubak. Rezultati, iskustvo, znanje i ništa manje. Jubak. Atomska banja Gornja Trepča. Specijalna bolnica za rehabilitaciju reumatskih i neuroloških oboljenja. Uložite u vaše zdravlje. Čekamo vas. Vaša Atomska banja. Ono što najviše treba vašim biljkama. Glistenjak za sve. Proizvodi Ranč Jablan, a prodaje se i u Tempo hipermarketima. Zeleni hit i Kopert u partnerstvu sa prirodom. Sistemi biološke zaštite i vrhunska polinacija u paradajzu i paprici. Tuta i trips nisu više problem. Sa nama do visokih i stabilnih prinosa povrća i voća vrhunskog kvaliteta. I miris i ukus sa vrhunskim hajfinim đubrivima i biostimulatorima Agritehno. Sve što vam treba za modernu proizvodnju uz stručnu podršku pronaći ćete u našoj distributivnoj mreži. Srdačno, vaš Zeleni hit.